Kusuke emaphakadeni kuye emaphakadeni uNkulunkulu awugugi futhi awuguquki nebuze neminyaka akukwendi lutho. Siyabonga Nkosi ukuthi uyamthanda umuntu kula uwe nokuthi umuntu ufuna kumendela lokuhle awufuni ekubhujisweni kwaphakade kodwa ufuna abe nekuphila kwaphakade. Siyabonga Nkosi ngoba wathumela Jesu nakafika Jesu wathi utele ukuthi sibe nekuphila sibe nako kucicile. Siyabonga egameni lika Jesu loyinkosi. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Siyambonga kakhulu Jesu. Amen. Glory to God. Siyabonga umsa wakhe ngoba umile kuze kube phakade. Hallelujah. Unjani umsa wakhe? Ume kuze kube njani? Amen. Glory to Jesus. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Amen. Ngiyawucala ngale ngakathunywa kona. Amen. Ngiyanihlephulela nje never mos. Ngathunywa ukuthi nginitshele ke lokho. Never. Amen. Amen. Kusakhulunywa nje ngalendzaba yokunikela. Uyathi nina kumne kufisa ukuthi bantu nje sebaqonze kahle ukuthi uzuza kanganani na unikela. Amen. Amen. Glory to God. Ngoba labanye abati ungazobasole wena kanye abati. Bantu ungafane ubasole soke wabafundzisa. Amen. Amen. Na ungakabafundzisi uthi yini la bayadiko. Amen. Ngoje ngifuna kunifundisa nje kancane hayi ukuthi ngithunywe inkosi ngimi nje ngiyanahawukela. Ukuthi nibe nelwati ngoba uthi uNkulunkulu bantu bami bayabhubha ngenxa yekweswela lwati. Amen. Knowledge is power. Amen. Hallelujah. Glory to God. Encwadzini yeZaga lithi livwi laNkulunkulu umuntu lo ephanako ngemali yakhe wanzisa umcebo wakhe. Bese lithi lo munye uyemana asuke agcine sekaluphuya. Akuthi makhelwane sami ungakuphi wena. Ngalabalengela ngase kuphuyeni noma ngala benzisa umcebo wabo ungakuphi wena. Uyanzisa wena. Kululu ayetha sikushayile tandla ke nawanzisa. Amen. Amen. Glory to God. Kwesikhathi nawupha uNkulunkulu angakupha imali lephimva phimve kanengi kunalelo uyiphile wena. Kodwa kwesikhathi akuphe imali le
engeke seyikuthengele kona. Lord to God. Ake ngibekuse. Sasibekele speaking ngalomnye umnyaka. Amen. Ya vele lo 98. Amen. Lo shithu umfundisi Mhali. Sasibekele nga 98 speaking. Amen. Malelanga sakhuluma nje ngalokuva kahle liphimbo laNkulunkulu. Amen. Kwasebana bazalwa bathi njema lokhu sesivile kuthi uNkulunkulu uyakhuluma. Nalokuthi ukhuluma kanjani sithandazeleni nathi sifuna kumuva nakakhuluma. La tawukusho sitawukwenda ngoba kude phela sizathu kahle kahle sethi uNkulunkulu akhulume nangabe ngeke wende. Amen. Nieva yini so bathandazela ke ngibekisana munye. Amen. Washeshwa khuluma nje uNkulunkulu kuye wamvula emehlo akomoya wamkhombisa iwardrobe yakhe wathi ngithi impahla takho dine ngakhulu. Wabe soyamlayela uthi thatha nanako uhamba uyopha nami yasibanibani. Wajabula ngani uNkulunkulu khombe the best la wardrobe yakhe. Kodwa wajajuliswa ukuthi emva kwekusonza isikhathi lesidze kangaka namuhla sengiva uNkulunkulu. Oh haleluya. Ungabe ngebona nala sitawufundzisa ngekuva liphimbo laNkulunkulu. Ngoba kufuna wonke umuntu amfe uNkulunkulu. Kude nje lesizathu sekuphike kuyisontweni ungamuva uNkulunkulu. Naniyekela phela. Amen. Glory to God. Amen. So watithatha letinfo njengoba uNkulunkulu amkhombisile watifaka esikhwameni bekangakakhombi isikhwama ke uNkulunkulu. Kodwa nje watifaka esikhwameni wahamba wasale wamnika nalesikhwama. Bekungakashiwo lutho ngesikhwama fanele lenjabulo yekuva liphimbo laNkulunkulu. Hallelujah. Lord to God. Yamenda wasale waphangisho nalokho nakathiwo ukuthi akakuphe. Amen. Lo mama ngelo bekanenkinga nakakhulelwa umntwana bekangahlali enzaweni lefanele. Bekufuna ke bese uya kuma specialist kuyoshintshwa le position yalomntwana. Akhokhe ke tisamba tetimali ukuthi kwendiwe lokho. Bathi nakalesikhathi lesi ke abekhulelwe asengakayi le kuma specialist. uNkulunkulu ke lokugcwele umusa. Haleluya. Emva kwalokulalela lokhu kwalomama wathi lo mama ngalinye ilanga uyaphuma uta enkonzweni yasemini kulelo tende besifanana enkonzo yasemini. Wathi uyaphuma uya enkonzweni yasemini wathi uNkulunkulu buyele ebathroom. Uthi ke yena wathi sengiyakwendana ebathroom ngikezile mina. Number 2 nambuyele ebathroom sengaba late phela enkonzweni. Waphinzwa wakhumbula ukuthi kodwa ngethembisile ukuthi la katawukusho ndakwenda. Amen. Wachika wabuyele ebathroom. Glory to God. Asala ebathroom kwaqhamuka ingilosi letinzathu. Dathi kuye site njengabonesi bakho sitolungisa le position yemntwana. Glory to God. Kusukela lapho
akazanga yikuma specialist kuyolungiswa iposition emntwana sekunabo nesi bakhe labaqhamuka ezulwini labalungisa iposition yemntwana. Glory to God. Futhi uyamchaza indzaba yakhe ngoba akagcinanga lapho lokufa liphimbo laNkulunkulu. Umake lo thungako ngisho kahle mos ya labathunga so ngalendlela ngakufika lomnye mama uto ufuna kuthungelwa ingubo nakathi nje usamkala uyamkala waphindza wakhuluma lo Nkulunkulu lo wakhuluma kuye ukuthi akaphe ngetindvo takhe wathi lo mange lo umkalako akabatholi bantwana. Amen. Wathi ke mthandazele umtshele ukuthi mina uNkulunkulu ngidamnikela abantwana. Amen. Oh hallelujah. Wamthandazela wamtshela ukuthi uthini uNkulunkulu wathi lo make uqinisile uNkulunkulu sina 10 years sishadile side bantwana. Glory to God. Wasuka nembala wakhulelwa lo mama. Amen. Glory to God. Wakhulelwa lo mama. Indodza yakhe nganingishifu. Amen. Yes. Nase lo shift abona lo mangaliso lo sewendeke la khaya wenduwe uNkulunkulu wathi kulomkakhe hambulanze lo mama lo wakuthandazela uhamba umlanzi wathi nakafika lo mama wathi baphi bafundisi bakho ngifuna la nzaweni yami kube nalelisonto yingakho nje sinelisonto kuleyo ndzawo kwaba namangaliso lo wendiwa uNkulunkulu. Glory to God. Hallelujah. Siyevana. Hey, akusiko kudlala kupha. Ukhona lo bungako. Oh amen. Khona lo wena njani? Namhlanje ayinamuhle. Itolo ngizaba lemchazile manje niva yebo ngicazile lenzaba lengivile itolo. Amen. Lendlela lengichaze ngayo kube nje litula likaphazamisi itolo ngangivele nganixoxela itolo. Hey bayabonga bodlamini ngoba bebangekho. Oh hallelujah. Ingichazile kakhulu lenzaba. Ngishayelwa lomunye naye lemchazile. Amen. Uyangishayela uthi ish lendlela lakayivile manje. Ngabo mona uvumelekile kulesimo lesi kodwa uthi ivune mona. Uvange nomona. Amen. Angaconze kunitselela umona kodwa ngiconze kunitshela lenzaba never yini. Uthi ke bekalalele ukhona lo munye umfundisi wale eSouth America hayi South America eSouth Korea. Amen. Mpholi yonke cho. Amen. Uyalalela but nase amlalele lokube kakusho so yakifunela nje more information uyifuna ku internet ufuna more information ngalo babe nangale sonto lakhe. Amen. Glory to God. Uyayifuna le information nakayithola sokuba nemona lesothi ngcono akangishayele nama angicocele lenzaba. Amen. Usike le esontweni lapho liyonke cho la bo CEO betinkampani letinkhulu
njengabo Samsung nibo bo Asha lapha esontweni. Glory to God. Nibo bo Asha lapha esontweni. Oh hallelujah. Glory to God. Wathi lapha nakunemsebenzi waNkulunkulu bayabangisana. Amen. Mloyo ufuna kwenda akafunje ukuthi kube nemsebenzi waNkulunkulu angasifaka yena sandla. Glory to God. Amen. Sisekanye nangabe uyakuphi mloyo uthi ngifuna hambe ngeyami indiza. Glory to God. Kubaniswane lokho ukuthi ahambe ngeyami indiza. Hallelujah. Mloyo kodwa kukhona la kafuna kukwenda nangabe kuyawubekwa ithende uthi lithekwa nini ithende liyawubekwa lapha. Amen. Anzike abasebenzisa emathende la njengala la wethu lawa basebenzisa emamakhi leyo nto leyo sometimes 1 million le kubitwa mleyo siyefanana mos or even more siyefanana mos. Nangabe nomunye yena akaseka khona no nangabe kuyiwe holeni lokuzana le tinkonzo kurentwe lihola uthi lihola libhadalwa yini. Bayambuta bathi le tinkonzo kwenziwa yini kuthi tibe 2 weeks yimali yini noma kushito uNkulunkulu. Nangabe inzaba kungaba imali atingapheli inkonzo. Amen. Hey, naiva lokuthi lomunye akakhona ukuthi ahambe ngendiza yakhe akusho ukuthi sekuphelile. Amen. Nalomunye uthi okay ke akahambi kona ngendiza yami othi imoto lekamthatha lapha bekwe khona indiza seyahamba. Hayi la kahamba ngayo utayithenga. Especially for that. And nasayithengile hayi kuthi tawubuya kuye seyapholo ngisho. Yo imangazile lento. But manoka lokuthi kuvuka abantu labagcwele emoyeni wabo kuthi Nkosi awende kumsebenzi wakho. Nkosi nama kube khona lengwendako kuze wende kumsebenzi wakho emhlabeni. Oh hallelujah. Glory to God. Bathi nangabe kurentweni hola kodwa lo munye sekude la kakhona ukufaka angafane ashintshe tonke letitulo talelona. Amen. uNkulunkulu nasabhokokele kubantu nabo labantu sebabhokokele kuNkulunkulu wabo. Oh hallelujah. Glory to God. Nabo labantu sebathi mina uNkulunkulu wakho wonke nakhona lo ngakwenda ngempilo yami kwende nginikela kuwe wonke. Oh hallelujah. Glory to God. Amen. Njabulile kusesontweni ngesonto nangicela ukuthi hayi abanjiswane. Amen. Bazalwane. Amen. Lo munye nje atinikele ukuthi le kwaya itawu transportwa nguye livini lonke. Amen. Ngalona lelo sonto kwaba khona lo mshayelako ukuthi ngicela kuthatha leli viki lekuqala. Amen. Hallelujah. Itransportwa ngibo nje le kwaya njengoba ita nje ongemalanga itransportwa ngibo. Hallelujah. Na next week ukhona lo talithatha liviki.
Amen. Nabulela ukhona lo hey kodwa ndesingakleve ngoba nami ngathi ngiyawuthatha linya angithi ngasho njalo niyadlala lithathwa ngimleleni. Oh hallelujah, glory to God. Amen. Uthi David ngalenyalanga uthi Arauna uthi hayi Nkosi ngeke ngikuthengisele lendzawo ngoba utawena umhlathelo kuNkulunkulu ngiyakunika angikuthengisele lendzawo. Uthi David ngayithenga ngemali uthi ngeke nginikele kuNkulunkulu lokungakangibiti lutho mina. Oh hallelujah, glory to God, glory to God, hallelujah. Funa kubite kunikela kwakho kuNkulunkulu. Hallelujah, blessed be the name of the Lord. Nimphakamisele isandla Jesu. Fanele Jesu iba inkosi emotshani. Jesu yena inthando yakho emotshani. Sizisa abantu emotshani. Philisa abantu emotshani. Yena timangaliso netibonakaliso emotshani. Akimnikete tumolekani. Glory, 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 glory. Hallelujah. Akesonze nje living. Aphose ngathi lele jwayelekile kodwa ngiyasola kulabanye benalike jwayeleke. Kodwa nje sitanfunza. Nieva yini? Oh. Lord to God. Ngosale nilejwayela ke kuswela namuhla nieva. Bethi mhlemaniva. Niyaphendula yini? Ngizike ngibone jwayela ke kusukela namuhla. Okay. Utobe ikhanda lami ngamafutha kamoya. Ivaliwe bafana. Benindlela nje senivule amabhayibheli. Senifike.